nimuze dutanga umusanzu tukiri abasore tutarasaza ariko gusahurwa. Abadutwaye amagaju mubabwire ko amagara rutamagana. Ibyo gutaha simparanga kandi kumana simpanuka. Mureke impagarara isherezo ry'intambara. Tuzashambara dutambagire no mu mitamba. Tuzahera Goma duhuruke Ngoma twese ku murongo ni Zasarabwe. Duharanire kwiyegura ku manga yo guhora mu mahanga atagira igihamba. Narose ndi Rucuru nsanga babacurira ngo baracumbise. Ngiye gucumura nibuka amategeko 10. Fata inanga ndacuranga ngira ngo nibye gicuku nicuye binzaho incuro. Ndabicunguza iyatubereye incungu irancecekesha iti. Ngiye guca ababacuriraga ntimuzongera kubacumbikira. Mbihere izindi nshuti zizobatabara zibikuye ku mitima. Zifite imbaraga zambaye imbabazi. Niho nabonye igitabo Warundi wanakwepa wanarudia kwao Warundi. Mbega ikibuga cy'indege cya Kavumu kabisa. Kavumu Tombe. Ibifaru. Zawani tutu. Mbega Kisekedi mani muhamahoro n'imigisha kabisa. Arambe ku perezida mpaka tugeze Kinshasa. Azaveho kundi. Wacu. Ibi ni ibifaru. Zirazita wani tutu. Ubundi irasa mu birometero birebire kabisa. Uyu ni umugabo wafashe ikibuga cy'indege bamwita Cisco. Ariel ndamukunda. Wani tutu bunani buracyakomeje kabisa. Bunani buracyakomeje. Naha. Yo bayita wani tutu. Oya ni kompori loading iri nyuma. Izi niza turasagaho mu gitondo. None duse tuzifata. Oya ni Kisekedi friendly force ubuzi ibyo dukeneye. Ngayo kuko rero biri kubera ari akamu. Kabisa ibintu bimeze